Hallelujah! Praise God. Pinapalabas, na topic ko kada kayo, the origin of sickness and diseases. Isuman lang the origin, iti curse, poverty, and ijaymat lang, the origin, the amin nga problems of man or humanity. So, naipakita ka na kayo at the beginning ng rugyan. Origin ng rugyan. Genesis. Kaya kaya tasawan the book nga Genesis. Beginning. Origin. So, no, kaya kita namin tinangrugyan sa aming gabanag sa Genesis. Amen? So, ipakita ka na kayo chapter 3. Kaya chapter 3, itinagbasol ni Adan, tinagbasol pa lang ni Eva, han pa lang iti nakatnagan ti tao. Because saan nga ni Eva, ti pulin ti tao ni Adan. Isu nga ginggana nga nagbasol ni Adan, santo natnag ti tao. Amen? So, ijay, may basa ka na kayo gana, verse 14. Kanagita dati last Sunday. Kaya verse 14, jay nga nang rugi ti curse. Pain ni di babae. So, ijay nga nagrugi, nagijay, sakit. Dati awan sakit ti tao. That's the original plan of God for us. Amen. Pero nakapasok the curse, sakit, poverty, devil, ijay life ti tao because of the sin of Adam. Kailan maawatan nyo rin? So, the cause, the amin nga problems nga nakapasok in the life ti tao is the sin of Adam. So, kailangan nga ro, tapnuhan ko, dublian pa lang nagini, in preach ko ay from verse 14, nga the last verse, the Genesis chapter 3, gana na papanaw na ijay, Garden of Eden. Okay. Even nagijay sisiit. Dati awan sisiit dito'y earth. But after nga nag-disobey ni Adan, nirumbuan niya sisiit ti talon. Siit ti daga. Ken na i-curse ti ground. Han nga ni Adan, ti diritso nga na-curse at the time. Pero curse is the ground. Amen? Apay nga haan nga ni Adan, ti curse ni Apo Diyos nga direct. Apay nga haan na baga, may lunod ka Adan. Tinbaga na lang kini Adan, curse is the ground. Agkalingutan kan nga bang trabaho sa kamangan. See? Kasi ni Adan, i-the first and bless ni Apo Diyos. Saan na mabalin bawiin niya nga blessing ni Adan. Isu nga day ground tin curse na hanga the rich nga ni Adan. So nga tin bless ni Lord, awan maka-curse. Kaya ko na ni Balaam, ijay time, ako na ni Bala kanya na i-curse mo ti Israel. Taniw madaduna. Imbis nga i-curse ni Balaam, in bless na. Dudanggan ni Balak, abay ngay! Kuna ni Balak. May i-bless mo niya bagak na i-curse mo.
Kuna ni Balaam, han ko nga mai sawang. Nagsawak, blessing lata ti rumwar. Tawan maka-i-curse, ti bless ni Lord. Hallelujah! So we need to know and understand nga in Christ, we are blessed. Nakita ti kailangan tayo maawatan. Tanong makita tayo na ito'y life tayo in Christ. Nga nabindisyonan, awan maka-i-curse. Hallelujah! Uray pa'y. Aboyo, iti curse, naming san tao ti mangisawang, magsisawang na ti curse ken ka. Ngam no nabindisyonan ka, hanggang diso. Imbis nga agdiso, awan pagdiswana, because you are blessed, agsubli dyan ngiwat, da dyan nangisawang. Nagita ti blessing tayo in Christ. So, nagita ti paka-establishan tayo. Tapno haanda nga makapenetrate. It's a life tayo in our families. Amen! Hallelujah! So, I want to see it. Dati. Pero ni Rumwar, idinatnag ni Adan ti basol. So, ti cause, amin naging problema tayo ket the origin na dayay because of the sin of Adam. Ket gaputan na tawid tayo dayay na iraman tayo. So nga kailangan tayo ti Savior. Because hantayo nga kaya nga bayadanan na dyan nga basol ni Adan. Tada iraman tayo amin. Tada tayo ti pulina. Physically. So ano apay nga dangag tartaray dagiti curse, sickness and diseases, aramid ni Satan, the spirit of the devil, iti life ti tao because of the sin of Adam. So ti solusyonan tayo, the sin of Adam. Kailan makat off iti life tayo, may cut diyay, tapno amin jay bunga na, or penalty na, agtinag na ijay biyag mo. Hallelujah! Kailangan, agdengag kayo kat dapat maawatan nyo na ito. Okay, mapantayo dyan. Romans chapter 5, verse 12. Kanayon ko na ito'y pangay basbasa. Kana nga maimemorize yun. Kana nga maging part iti life you. Okay, verse 12. NLT. Basa. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone, for everyone sinned. Okay. Naglawag mo tayo. When Adam sinned, dinagbasol ni Adan, sin entered the world. Ti pinasok, ti basol na, nakapasok dito'y lubong, ti basol. Dati awan basol dito'y lubong. So nga nakidjay, theology, ako rada nga na anak ti tao, or naparswa ti tao, nga sinner, that's not true. Ti parswaan ni Apo Diyos ti tao, they are blessed. They are image in likeness of God. So nga wrong na dyan nga theology. Nga pinarswa ti Diyos ti tao, nga managbasol. No. Nawatan niyo? Okay. So, kailan ma-correct na gijay. Kasi adudong dagak ni kalsada, wani jay lugan,
Awang nga ultima balenta na parswa tayo nga managbasol. Nangalaan na nga tayo dyan nga idea. Doctrine of the devil. Dati-dati, ti tao, image and likeness of God. Tinagbasol lang ni Adan, sa tayo natnag. Amen! Santo nga ron nakapasok ti basol dito'y world, tinagbasol ni Adan. So dati, awan sin dito'y world. Hallelujah! And then, Adam's sin brought death. Dati awan patay. Ijay life ti tao. Dati saan ko mga matay ti tao. Dati life laeng ti adda. Tagita ti original ti tao. Nga pa nga isaksaksik ko kada kayo na ito'y. Because once nga wrong, tinareceive yung nga doctrine, wrong ti mabilib you. Kat no wrong ti mabilib you, apiktara na ti life you. Wrong tun iti pananaw you. Kat madisib kayo. So kailangan nga dagijay nga wrong nga doctrine may cut ka na tayo. Ma-receive tayo day truth to set us free. No wrong nga doctrine tinangdanggam, wrong jay believing mo. Wrong to ti mapatim. Kat no wrong ti mapatim, wrong ti tulungan ti biyag mo. Are you getting something? So nga kailangan tayo nga maingat na anad iti panag-adal tayo ti Word of God. We need the revelation of God by His Holy Spirit. Tapno mapan tayo di tunay nga gospel. Amen! Okay. So, kailangan nyo nga mawatan the gospel. So, death, itinbunga ti basol ni Adan. Injig na ni patay. So, nga nagitoy, iti problema tayo. Sin, death. Nang rugi, iti nag-violate ni Adan ijay law, ijay Garden of Eden. Tinag-disobey ni Adan, ijay lintag, ijay Garden of Eden, dinangan, ijay bungan ti kayo nga dayay, invite his sin and death. So, di problema tayo. Ano problema ti lubong? Problema ti tao, sin and death. So, kailangan masolusyonan niya. Kailangan adamang isalakan ka na tayo, ijay sin and death. Once nga maikat jay sin ni Adan, ken kanyak, once nga ma-erase jay basol ni Adan, oray ni patay, maikat the power na to control you. No maawatan niyo, that the good news, ngayon ni Jesus, maset free kayo dito sin and death.
Di pa'y hantay yung nga matay, pastor. Mabalin matay ka lang tatilasag, pero haanan nga ni patay nga ni Satanas, di bang patay kin ka, jay chimpum tulatan nga agawit, di mauray. Hallelujah. Handa ka nga shortcut on the enemy. Amen! Naging solusyonan ti tao. So, kita nyo ba, see any billion people around the world. Tati kunada nga bang solusyon kini death hanga ni Jesus. Ti solusyon na sin siya. Ada ba may tulong ni sin siya? Yes. But sana ka kaya ngay katanti sin and death. Nga bunga ti basong leadan. Even vaccine. So, kaya't ko, preachan ko matidiwits. Kandak na po Diyos kung daw ito, preachak ni Duki. Amen? Hana nga muna ito eh. Tanong muna ko ni Jesus! Ti kailangan niyo. Kunat? Hanga kayan ti vaccine ti death. Ti makin kaya ni Jesus nga life. So kung nakariti na dumang kakadwa pa pastor, you need to know the real solution of life. The solution of life nagapuy jay heaven. He is Jesus. Awan nakasolusyon dito eh. Uray manunga bulong ti numam. Baga na bulong ti papaya, bulong ti mansanita, bulong ti konforme. Handa maikat ti basol ni Adan. Handa maikat ti death. Tasanda maikat ti basol ni Adan. Ngam ni Jesus tin mahay. Umanay ni Jesus. Kay suna ti solution iti biyag. Woo! Jesus is enough. Amen. Brought death. So death is spread to everyone. For everyone sin. Apay nga everyone sinned. Kasi di naianak tayo, jay dara tayo, naggapu amin kini Adan. So da jay dara na nga na-contaminate ti sin, na i-transfer king ka. So naianak ka pa ilang, Adan jay blood ni Adan. Adan day dara ni Adan ken ka, iti lasag. Sunod dumakkel day ubing, agwork ta jay sin. Iso maubing pa lang, boltet, kukulan. Di na pala ka muna tagsao. Adan day why? Nailasag. So now, listen to this. So kailangan adati awan basbasol na to save us. Kailangan ka adati blood nga saan ka na-contaminate ijay sin ni Adan. Pero nabasaan doon ito in compare ni Apostol Paul. In gana last verse na ito chapter 5. Yes, I meant ko kada kayo maneta hangay sutit tapikak.
So nga jay basol de maysa na ukom amin nga tao. Jay basol ti maysa natay amin nga tao. Jay basol ti maysa ako na kunana. Ngam jay mat inaramid jay maysa nga tao nga ni Jesus. Mabalin nga mapalintag amin mat nga mang believe. Mabalin mat nga maisalakan. Mabalin mat kuna kunana ijay. Nga awatan damot ti parabor kanyana. Blessing. Amen? Listen. Tenggan yung analaing da ito eh. Tada ito ti mang transform iti life you. Nga mang isubli ka na kayo iti original nga life of man nga image and likeness of God. So now, so jay sin na dan the problem. Sino tinang solusyon na jay? Ni Jesus. Hanga kayan ti tao nga solusyon na day? Hanga kayan ti sensya? Adaya maited ti science nga pangugas ti basol ni Adan. Adaya ti magatang ijay mercury drug. Sin cleanser. Kuna na ijay. Wala. Tilang makadalos ti basol, jay blood nga haan nga na-contaminate ti basol, and that is the blood of Jesus Christ. So in mind ni Jesus, isuna ti solusyon jay basol ni Adan. Okay, John chapter 1 verse 29. Moyo ado tagdengdengeg kada gitoy. Tatagdengdengeg jay YouTube. Manana di comment na, Pastor, talaga nga kaya-kayat ko ulitin. Ito preaching mo. Kaslaak matanan grade 1. Kagdengdengeg. Bis nga nabayag ka believer. Nagbaling ka nung kaslag grade 1. Thank God for that. Kailangan nagbaling ka manan nga grade 1. Takuna na nga nalaing. Ang didanggan na nagito'y gospel ananga mo. So nga nagbaling ka nung grade 1. Kayat na nga dagdanggan. Kat ijay nga masit set free. Hanga siyak di ay. The word nga dagdanggan na. So nga na kayo, iyag na kayo ni Lord ito'y tamo na nga ma-renew kayo. Amo na nga ag-change kayo. With the last days, kung na ni Lord, amin na kita nga denomination, kahangan ay pundasyon the gospel. Madini apo Diyos, nga na ikukulong lagi dyan, the doctrine, kahaan nga bang change. So nga gunguno na ita, tati kayat na may preach, gospel. Palakpakan tayo ni Jesus. Amen. So verse 29. Let's read. Ay, di ba kiniada nakapasok ti sin dito'y world? Sino man ti magikat ti sin of the world? Ni Jesus. So, ang sabali nga na ibaga dito'y Bible, nga magikat ti sin of the world or sin of man, nuhaan nga ni Jesus. Ibaga tayo man, ni Jesus. The Lamb of God, nga mangikat, ti basol, ti lubong. Not religion, not the name of the ministry,
Jesus Christ. Hallelujah. So awan sa bali nga mangikat, ijay basol ni Adan nga nakaigapuan tayo, nga na-curse, nga nagsakit, nga pumanglaw, tinaduma, na demonyo. Kinontrol ni patay. Tilaang makakayay jay ni Jesus. So nga, pasalamat kay ti Ama, tainted na ni Jesus nga anak na. Tanuhan na nga inted, zero ti salvation tayo. Zero iti mapakawan. Zero iti kakayahan tayo. Nga lumaban kini patay, lumaban kini Satan, lumaban ti poverty, lumaban ti sakit, lumaban ti sinful nature. Zero! Luhan nga masolusyonan. Tadyay nga natawid tayo kini Adan. But thank God, Adan ni Jesus. So akadayak, wow! Woo! Father God, thank you so much for giving me your Son, Jesus Christ, for sending your Son to die in my place at Calvary. Ijay na nga binayadan ti sin of Adam nga natawid tayo. Woohoo! Hallelujah! Ni Jesus. Kasano na? Ngay narami di ay. Amuta yon. Ngay di, aday sunay di cross. Ijay na ngay baklay. Ti basol ni Adan. Mapantay man ti 1 Peter. Ngay di, nalalatak pa lang na ito yung verse. 1 Peter chapter 2. Verse 24. Kita tayo riyan. So, kasano nang binayadan ti basol ni Adan? Ijay cross. Kunak nga din, kayo tinagbasulan ni Adan. Nangan jay bungan ti kayo. Jay nga nagbasol. Jay tayo nga nairaman. Iso nga, kayo met, ti kailangan, kakailansaan ni Jesus. Hangalandok, apay nga masapol kayo? Kayo dyan nagbasulan ni Adan. Kayo met, ti pangbayadan ni Jesus, iti sin, iti cross. Dyan nagbitin nga bungan ti kayo, iti Garden of Eden ni Jesus met tinaibitin nga bunga ti cross. So nga kanem jay bunga tin work out na kin kay jay cross. Ijay kayo nga maset free. Etin lablaban ko. Kadagijay nga sickness and diseases kuna na bang patay ka na. Kanayong kay bagbaga. Thank you, Jesus. Tayo dinatay kay jay cross. Amin nga basol ko. Na natawid ko kini Adan. Kende my personal sin. Isuti inlansam ijay cross. It is done. It is finished. So, jay basol ni Adan nga natawid ko, na-erase kanya kon. Tanapan kini Jesus ijay cross. Woo! I am now forgiven, washed, and cleansed by the blood of Jesus, so I am now free.
Uray na kayo. No na-receive you ni Jesus, ijay heart you. Ijay kayo nga na-forgive. Ta ni Jesus, iti pakapakawanan ti aming nga basol. Ano nagiti tao nga pakapakawan, nga di na na-receive, ijay mang pakawan. So, dagiti nga tao, adalat ta jay guilt, ijay unagda. Ta, pakawanan dak. Pakawanan dak. Kung nadamot piman, nakabasol na. Karkaro, nasukalan, di basol na. Kita nyo, no, babalod na. Kung nadamot piman. Pero, ang nagawin nga ni-receive, si person, nga pakaugasan ti basol. Tiniperensya tayo nga na born again, ni-receive tayo ni Jesus nga mismo. Kaya spirit na may ka na tayo. Isu nga, ijay conscience tayo na dalusan. Nga amom nga you are forgiven. You are cleansed by the blood of Jesus. Sino tinang dalos? The blood of Jesus. Amen. Sige man. Basahan tayo pa dito. 1 Peter 2:24. Okay. Kita nyo He personally carried our sins in His own body where? On the cross. Carried. Inawit na day basol na Adan. So, day surok-surok nito iti Bible dati nabanggit nga talo nga Adan. The first Adam, so diya nagbasol. Nga nakairamanan tayo. Nga nangiyag, di basol na, di problema tayo dito earth. Ada ti last Adam, iso ni Jesus, dinala na di aming basbasol tayo, in end na, jay puli, jay first, nga Adam, ijay cross. Iso nga no, bilibam ni Jesus, ag-end jay Adamic nature mo, ag-end jay sinful nature, ag-end jay sin, ag-end the curse, ag-end the jay power, the sickness, and diseases, and death, ta inlansa ni Jesus, jay last nga Adan, nga jay bagina, nga nangala di sin. Magkaroon kayo sana ng revelation. And then another second Adam. Second Adam, dinagungar ni Jesus. Ison ti second Adam, nga nakaipulian tayo, ti inawat tayon isuna, membro tayon, ijay body of Christ. Ketadyayan nga second Adam, nga nagungar, awanan ti power, ti death, power ti devil, kanyana, tadadyay nga nagungar, nangabaken iti laban. Numawatan nyo na dyan nga life you, agbalin kayo nga victorious in Christ. Kaanuna nga inawit dadibasbasol tayo. Ijay cross. Inawit nan ba? Binayadanan ba? Ijay basol tayo kiniadan? Nga natawid tayo kiniadan? Bayad na. Isu nga na dyan ipatyam kini Jesus. No resibam ni Jesus, resibam. Nga isu na, tinang bayad, ti amin, nga basol mo, by His blood. Isu nga dinailan sa ijay cross. Nag-ayos, da day blood na ijay Calvary. Isu nga ijay nga naabak ni Satan, ta ijay nga nabayadan, jay sin, ni Adan, ijay life mo.
Iso nga awalan, nadalusanan, naabak ni Satan. Tawanan ti right na, nga mga ikabkabil, ti curse ken ka, tawanan jay ramot ti curse, nga sin of Adam. Jay kayo nga magabak. Dati bagayo ken ni Satanas no agbisita. Aga, apa Diyos, abay nga dati kastoy. Nabayagak pat kabulagin, agtatay sakpay, agililidak pay, agpiprit sakpay, hangay jay ti ayan na. Ti ayan di pangabakam, jay in work out ni Jesus ken ka. Nalpas! Nga naugasan din natawid ko nga basol kini Adan, can even my personal sin. By the blood of Jesus, dinatay ni Jesus ijay cross, inawit na aming nga basbasol ko, kat di inawit na, inlansa na amin ijay. So nga naikat ka na tanapan ni ijay. Kada ijay cross, awan kaniyak. Satanas, come out! Poverty spirit, come out. Leave my business. Spirit of barrenness, come out. Awan mabalinda, naabakdan ijay blood ni Jesus. Ngamnuhan yung amuni ay, ora ibaga-baga na isuro-suro na, we have the authority to cast out demons. Handa nga na isuro the root, the foundation, nga apay nga daan ka ti power. Handa nga mo nga in workout ni Jesus. By-bypassin na dihay. Kaputa dakkel ti buses na, kunada nga kabutang ni Satan ni Suda. Uray pa dakkel ti buses mo. Hey! Anak kabutang ti buses mo. Pipiapay dihay. Amuna deto'y. At ora na. In Jesus' name. Takabutang da. Tatikabutang da. Jay pinatim kini Jesus. Hallelujah! Ano na kakasaot ti demonyo? Mangura-urat na. Halata pumanaw. Why? Tikabutang na amom jay gospel. So inawit na. Ijay cross. So he died in our place. Datayo kumati-matay ijay. Datayo tinagbasol. Pero tinaglasag iso na, indala na aming nga basol tayo. Natawid tayo kinadan, personal nga basol tayo. Sana inlan sa ijay cross. Tapno no bilibam, ma-erase amin nga listaan iti basol mo ijay heaven. So nga di mang idadarum ken ka nga ni Satanas, awan pang idarumanan. Tanay erase. Tani Satanas karon ti mangidarum-darum. Isu nga naabak by the blood. Sumapan tayo di Revelation. So nga doon may bagbaga ti blood. Idin may dito'y kubit kat. Kunak man amuyo nga talaga ti blood. Namamingsan pa'y kunada, apumat ni Pastor Romy. Umanay kanuda yung blood. Andi akay. Apay kurang aya. So ito ti may ibaga nga kurang yung workout ni Jesus. Apo, sobran to pa'y. My grace is sufficient for thee. His blood is enough. Ada yung mainayon mo, Ijay. Oh, my Lord. Ano tayo kung kunangan na mating amno, umay di pagtakdaran, ti pamati, awan magkayam. Pagdilawak langan na ito'y COVID,
Anak mo't kiti nga kukuhan piman. Tinaduma. Pero ay apo. Handa mo't kayong mamatakdiran nga they are protected by the blood. Umasa na pa lang de vaccine. What is vaccine and what is the blood? Ano ti mas powerful? The blood or vaccine? O amo tayo niya. So stand firm in your faith. Hallelujah! Hindi tinaktak-darak. So aming nga sakit tinggipan, dito'y, bimtak dito'y, nilomtag na dito'y, sige lata, by the stripes of Jesus I am healed. Aming nga baso ko na bayadan. So one karbangan yung agbabalay dito'y nga body. Because, jay amin nga penalty sin niya dan, binayadan mo't lang ni Jesus. Ito may manan da jay, boil nga nag, kwa dito tiyan ko, the same. By the stripes of Jesus, I am healed. Umay manan, nagdalom tilangs mo, kunan ni Doktor Carla, kunak manan, the same lata. Tadi nailansa ni Jesus in the cross, inawit namin nga all manner of sickness and diseases, all kinds. So, no, may stroke, the same nga Jesus. O may diabetes, the same. Ano ko na, nagbaliw man ng the stripes na, the same. O may the curse of poverty, the same. Tinangibaklay. In baklay na namin. In lansanay the cross. It is finished. Bilibam lang dihay. I-absorb mo di sarilim. Gana work the Holy Ghost. The anointing nga mang back up ni Jay nga word. Nga may display ka with power, with glory, and with the manifestation. So nga I'm still alive. Uray no ko na dagpalakpak ni Satanas. Tikunanan. Kapukan ni Jesus. I'm still alive. Amen. So may sursurok ka na kayo. Tapnumat, makita yo. Because inaramin na kanak, inaramin na ka na kayo. Parihas tayo. Ang nadagdag sunting kasta na nga nangaramit kin ka, pastor. No! That is for us all. Amen! Basa, chapter 12, Revelation, verse 10. Basahan tayo di verse 10 and 11. Okay. Pause. For the accuser. Ni Satanas na doy. So, tagadarom. Accuser. Mga accuse ka na tayo. Ket, kanya nangyari kanya na. For the accuser of our brethren, brothers, and sisters has been thrown down to the earth. Awanan position na ijay heaven. Naabak. Apay nga naipababa. The one who accused them before our God day and night. Kasum day and night. Nga mga accuse. Nga mapay nga natinag. Apay nga naipababa. Naabak. Ijay throne. Wano ijay heaven. Ito tiga po na, verse 11. Okay, basa. And
inabak dagayam. Iso natin ang abak na blood of the Lamb. Kasi ti pangidardarumana basol. Kaputa di blood ni Jesus, binayada na amin nga basol, iso nga naabak ni Satan. Iso nga naibagsak. Woo! Babayan de testimony chay kakadwa tayo. Testimony na ito'y the testimonyo da about Jesus. Tanya the testimony da gini apostle, it is testimonyo da ni Jesus nagungar. Ni Jesus nagkayos di blood na di cross. Ni Jesus na i-crucify. Ngam ni Jesus nagkungar ti may katlong aldaw. Ni Jesus na ipangahato. Tagitay ti testimony da. Nga papanda iti lugar. Ni Jesus nagungar. Nakita mi. Nangag mi. Iso nga iti nakabaka na. Ang iti testimony testimony diri sango na mamisan. Salamat tabin mangunak dagsapa ket sibibiyagak pay. Napandag tugakot na abak ni Satanas, no? Adamat may testimonyo, idi awanti kanon mi, ket ada nang i-provide, mayat nagijay, ngam saan nga ijay tinakat nagana from heaven, tinakat nagana, ti adan de nagunang ugas, ti basol tayo nga blood. So ano bilibam, nga aming nga basol mo, inala na Jesus, ijay cross. Ket inugasan na ba His blood? That the first na dapat mo nga biliban. Ket no mabilibon nga you are clean and white because of the blood of the Lamb, ni Satan has no legal rights to attack you. Awanan ti control na kin ka. Iso nga kita nyo na dyan, na ibasa tinapalabas Salmo niya. Salmo. Pangay close tayo. Pantayo dyan Salmo. Woo! Amen! Ada ba na alayo? Ano ti kailangan? Masolusyonan? Jay sini adan? Nasolusyonan ba? Sino nang solusyon? Ni Jesus. Nung na-receive yun ni Jesus, you are forgiven. You are now washed, cleansed by the blood of Jesus. So awanan ti right ti poverty, awanan ti right ti curse, awanan ti right ti sakit, awanan ti right ti death, nga mang-control kan ka. Uray sakit. Kailangan din na maagasan ka. Oh, amen? Salmo 103. Kitan tayo manandayan. Verse 1 to 3. Let's read. Let all that I have praise the Lord. With my whole heart I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He has done for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. Kitaan nyo ni Jesus, pinorgive na amin nga basbasol tayo ni Father God through Jesus Christ. Umuno na di forgiveness. Pinakawan na amin nga basol tayo. Kano na nga pinakawan? Kani Jesus by the blood. Amen. So that the forgiveness ada nga kanayon kini Jesus. Available at any time. Aming nga taong mag-receive, ma-receive na at any time. So ano receiveam ni Jesus, ma-receive mo ti forgiveness. Madalusan ka kari aming nga natawid mo kinadan.
You need to believe in that. Meditate, always meditate. Now you are forgiven. You are forgiven. You are forgiven. Inala namin ni Jesus, jay basol mo jay cross. Isuti inlansalay jay. You need to believe. Tinaduma ko na namata ka ni Jesus. Anyapin natin. Dahil question ko. Katno ko na, kaduan nga nag-questionak. Anyapin natin. Mamati adi nga anak ti Diyos. Katno ni Satanas, mamati anak ti Diyos ni Jesus. Parehas kayo pala kini Satanas. Nulay tati pamatim. Awan magampin at patim, no kunakat maasar. Pero paypaysuan niya, yung pinatim. Anak ti Diyos, ngayon baon na, nga natay jay cross. Inted na jay blood na for my sin. Jay bagina for my sin. His body for my sin and for sickness and diseases. Hindi ti binilip ko kay Jesus. Amen. Inala na ti poverty. He became poor, that through his poverty, I might become rich. I believe in him. So kada kita binilip ko kay Jesus. He is my peace. He is my life. He is my righteousness. He is my holiness. Alam! Magpagkatayo, righteous sa'yo ka, nagkamalitim at. Kaya't na niya nga rin ikastam nga diya kamalim. Dahil kita kurang mong adu, anay ikastam nga bang overcome. Ipapati tayo, ani! Anya nga iti ipapatim. Dahil takatan mo, pati ipapatihan mo nga mo. Ti ipapatim, He is my righteousness. Ti ipapatim, by the blood, I am now sanctified. So nagbisibisita, tagijay, kulkulang mo. Jesus is my life. He is my complete life. Madam na ba, na-overcome mo? Ayaw po, tinakasay ka na tayo di, may reveal na ito ado ba't tikurang, tikurang tayo. Ngam ti solusyon na gayam di ay, bilibam di awan kurkurang na, tapno makomplito. Kaslangon lang sakit ada sakit kat. Andangarod. Numapang ka pa di ospital. Ibagada, ni tumaram na ito'y. Handa mo, kasano tumarakot, andangarod, marikliknak. Iso nga ron nga tumaram, tay katuna di marikliknam, nakunanakot, apo, samul ka nga samulan. No dito'y pa, umay kayo, ibagak. Tumaran nyo, the gospel of Jesus Christ, tapno amin nga sakit yo, maikat. Ibagayo gamin, nga ni Jesus, salon at ti amin nga tulang yo. Kung natin luma, kasano nga salon at naririyo mga rod. Iso nga ron nga tumarkamat. Nagititihan na mauawatan. Sa darumwar dita. Ni Pastor Romoy, awan di teaching na ay. San tayo kat naririyo mga ron ka nilulumtot. Ni Sir Robin nga tinmatangkat ti sakalay di. Binilip na niya hindi nagawit kukta-kuktar na kano. Yeah! I am healed! No, nabunot na jay
Riyuma kat, naikat kat, agpay sugayam, adi. Kat agpay sumot kami nga talaga ni Jesus. Tupay numapang kayo dyan, doktor. Tumaram da ito'y ata pang kitaan. Tistingan tayo. Tanuha nga tumalap, sukatanta. Opo, samula, 3 times sa dia, inaramid mo pa nga 4 times. Ipatumar ko pa ito'y life of Christ. Agririri ka. Ibaga nakit yung anagasa na kanoy jay cross. Kasano nga anagasa na kay jay cross. Maririk na nga ron. Di pa rin napakamot yung hospital. Aray. Katapay pang kakakan mo nihay. So nga unay, aray, kung kunamot, pangkakan mo, Jesus is my health, my life. Tapno aday ka Sunday Holy Ghost, amang confirm. Hallelujah! So ano napakawan ka, maagasan ka. Are you ready? For your healing? For your miracle? I-apply yun na ito, halaga healing. Healing iti bulsa. Healing ti trabaho. Amen? So hanyo nga alaw nga damang butang ka na kayo dito yung lubong. Jesus is the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Adan king ka dya blood. Ano nga mo isinsina dya blood kini Jesus. No adakin ka ni Jesus, adakin ka dya blood. No adakin ka ni Jesus, adakin ka dya nagana. No adakin ka ni Jesus, adakin ka dya blessing. No adakin ka dya Jesus, adakin ka dya power. Saan nyo nga isina-sina day? Ano nga ibaga-baga nga dan ni Jesus kada kayo kung awan power ang mabalin. Nagsina ni Jesus kenjay power na. Anbat nga mabalin nagsina ni Jesus kenjay blessing. Tagijay, titunay nga gospel nga mang set free. Hallelujah!